ngasi ahing nongyai sidagi houraga tang kuntaret ki ahing nga bobo koi kairawan kem sida koi pen de badagi usi bobo meehat puthok pidabagi maram na koi JC amadi kairawan kem gi miyam gulone na koi numit umni gi koi Bandh se koi satharagani Bandh sida koi press ki media gi koi fraternity press media housing komthokani aduga health and medical moi komthokani fire service water supply komthokani amadi koi dharma ga karma ga mari lena basin komthokani adu atai gai gi koi strictly koi se support to view ha se media gi kuthang ga appeal tawjari aduga ani subada koi post mortem se koi meehat sing mari lena ba senaba koi gi culprit sing se pha punri bhawa adagi hatpada chenilba nongmai thang phadri bhawa ekoi post mortem se koi tawba yararoi ekoi post mortem tawbu se koi sumpam pamdre haiba miyam gi madi JC gi oiba apire basi leire aduna nongmanung post mortem tawbiro hairaga su je koi JC da sinabi matungna koi JC wa ta dana masima koi tawba yararoi haiba se mari ne nabo sing da kangan hi aduga om subada koigi mari na police station na koigi na hingoriba Ronaldo madi sanupi sitra masida koi mapala gi debagi pung wakan nuai taba sa thaktabagi wa ba adagi imung munungi wakan nuai taba mayam pullaga lengi sida koigi statement lova ne hadana toin kobi ba sima koi tawiranu moi kai gumba yam darkar wedana statement lova mathau tai hai targa ju JC ki mi yauna ai koi lawi betare madu natraga di angang jingjigi moy ani ko bera lebegi tunganba ai koi kana mari ne police ta sumangai cheneri kana san we jing mak kolom de gi koi gi maintain harassment gi kai gi lawai ha be jungam de wangem singa ni tanda ni panga ya bani